Poštovani birači, ako privremeno boravite u inostranstvu ili imate status izbjeglog lica izvan Bosne i Hercegovine, a prvi put se prijavljujete za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, obrazac PRP1 popunjavate na sljedeći način. U rubrici A štampanim slovima upišite jedinstveni matični broj, prezime, ime, obilježite pol, upišite ime i prezime jednog od roditelja, prethodna imena i prezimena, a zatim upišite datum rođenja, sljedećim redoslijedom, dan, mjesec, godina. Zatim označite u kojem statusu boravite izvan Bosne i Hercegovine, odnosno da li je u pitanju privremeni boravak izvan Bosne i Hercegovine ili status izbjeglog lica iz Bosne i Hercegovine. U rubrici Podaci o prebivalištu u BiH navedite adresu prebivališta u BiH, opštinu, naseljeno mjesto, zatim upisujete ulicu i kućni broj. Ako ste glasač iz Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, u tom slučaju obavezno označite Federacija Bosne i Hercegovine ili Republika Srpska. Zatim označite da li želite glasati u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine, odnosno DKP BiH, ili putem pošte upisujući X u kvadratić. Ukoliko označite da ćete glasati u DKP BiH, upišite državu, grad u kojem se nalazi diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine. U rubrici Adresa boravka izvan Bosne i Hercegovine upisujete ime i prezime primaoca pošiljke, adresu, puni naziv ulice i kućni broj. Zatim upisujete grad, poštanski broj, državu, e-mail i kontakt telefon obavezno upisati. Ovi podaci su bitni jer će vam na ovu adresu biti upućen glasački materijal. U rubrici Kopije dokumenta koje se prilažu uz prijavu za glasanje izvan BiH označite X u kvadratić. Koje dokaze dostavljate kao dokaz o identitetu lica, državljanstvu BiH ili prebivalištu u BiH. U rubrici Kopije dokumenta koje se prilažu uz prijavu za glasanje izvan BiH trebate označiti X u kvadratić pored. A. Dokaz o identitetu lica. Zatim upišete koju vrstu kopije dokumenta dostavljate kao dokaz identiteta, lična karta BiH ili vozačka dozvola BiH ili pasoš BiH. Ako imate status izbjeglog lica, umjesto prethodno navedenih dokumenata, kao dokaz identiteta možete priložiti jedan od sljedećih dokumenata sa fotografijom. Važeća isprava izdata od strane zemlje domaćina ili izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije. B. Dokaz o državljanstvu BiH. Upišite koju vrstu kopije dokumenta dostavljate kao dokaz državljanstva, uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci ili kopija važećeg pasoša BiH. C. Dokaz o prebivalištu u BiH. Upišite koju kopiju dokumenta dostavljate kao dokaz prebivališta iz 1991. godine. Kopija u cijelosti stare lične karte ili kopija potvrde o prebivalištu. Ukoliko ne dostavite dokaz o prebivalištu, Centralna izborna komisija BiH će provjeriti da li se nalazite na popisu stanovništva iz 1991. godine. Ako se budete nalazili na popisu iz 1991. godine, bit ćete upisani u centralni birački spisak za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Molimo vas, nakon što popunite obrazac, obavezno se potpišite i upišite datum. I na kraju da napomenemo, prilikom popunjavanja obrasca koristite samo štampana slova, sve rubrike moraju biti ispunjene. Važno je da u prijavi obavezno navedete vaš e-mail kontakt radi jednostavnije komunikacije u slučaju da se u vašoj prijavi uoče nedostaci. Vodite računa da kopije dokumenata koje dostavljate uz prijavu budu sa važećim datumom. Zadnji dan važećeg dokumenta može biti i dan slanja prijave, ali ne poslije toga, osim za kopiju lične karte iz perioda prije 1991. godine. Kopirana dokumenta moraju biti čitljiva, a slika mora biti vidljiva, o čemu trebate voditi računa prilikom skeniranja i kopiranja dokumenata. Potpis na obrascu mora odgovarati potpisu na identifikacionom dokumentu.
Popunjen i potpisan obrazac PRP1 dostavljate Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije do 1. septembra 2020. godine do 24 sata na sljedeće načine: poštom, faksom, elektronski, mailom ili lično predati u sjedište Centralne izborne komisije BiH. Ako prijavu šaljete poštom, u kovertu trebate staviti popunjen obrazac PRP1 koji ste potpisali sa kopijom važećih dokumenata i poslati na adresu: Izbori u Bosni i Hercegovini, Poštanski pretinac 451, 71.000 Sarajevo, BiH. Ako prijavu šaljete faksom, popunjen obrazac PRP1 koji ste potpisali sa kopijom važećih dokumenata dostavite na faks broj +387 33 251 333 i +387 33 251 334. Nazovite i provjerite da li je prijava čitljiva i dokumentacija kompletna. Ako prijavu šaljete e-mailom, popunjen obrazac PRP1 koji ste potpisali sa kopijom važećih dokumenata trebate skenirati i kao prilog poslati uz e-mail poruku na e-mail adresu prijava.pp@izbori.ba. Molimo vas, pošaljite dokumenta u prilogu, jer nije dovoljno dostaviti samo u dopisu ime, prezime i matični broj. Prijavu predajete lično na adresu sjedišta Centralne izborne komisije BiH, ulica Danijela Ozme 7, 71.000 Sarajevo. 15. novembar. Dan kada vi donosite odluke.